Lejelo solsibil ti lunes 8 de marzo. Tius okinova, tsokuyap tamako oksako hospitalo. Lolo lekukata titulakal kahnalo bemo nayelo yolo. Yanakutukulo ubeto bashetzante lukalandi kutoholalo. Beyomatu andatalamil, telu chupul hospitalo, mishuk alal kuchilo meya. Leti domingo yaka. Yo la pexilo tu beto halachi Yucatán Mauricio Vila Dosal tutanu halachi Lumil México kuchuba Yucatán ulak uhatsman al 14,000 vacunelo Sinovac ya le coronavirus. Te lucha holta luz abalti mako chihan tu mektan kahilo tikul espitetel kanasin. El jueves ya Shahmano kuchulak 12,675 el vacunate al coronavirus. Ligelache luz abalti mako man al 60 haptio tu mektan kahilo progreso. Te los abal 12% tishkoko 11% y el temozón 10%. Kukasale le vacunaba tanutzabal mashro yastu tu kabao tu chikulilo uhalache lumil México yete yeya boshan tu meletio ilikukinil yetel mashte kuntzabil hebistokuyala lotel uhelhek aptale kuchilo meyaho Barcos atantale bishubino chupul hospital obitel haitul mako koyosla sansamali taktilik imbegla yan 202 tulul kohano tijegelas hospitalo 28,815 mako tsokutohtalo yolo matu chikpalcho mishbal mishtupastalo pakikole kohanilo le buka mako ba 87% titulak le marzo tsokupakale kohanilo le tiobe 33,243 tulul Bele chikpolak 50 mak pak de coronavirus 33 tu kahiljo kantule motul kaka tulek anasin progreso tek ashetel tisimin jujuntule baka hoktun seye umaetel Valladolid y Chile 33,243 mako tsoku pakatiole kohanilo 274 juntulule tanshitushutalo chenwei tu kahiljo tsoku chikpahal 20,587 mak pakak de coronavirus tak tukinil 7 de marzo le tiobeti kahakwalo 5,892 tu Shamanil, 5,530 tu Lakenil, 1,959 tu Chumukil, 2,794 tu Noholil, 4,412 tu Chikinil, y Chile Solzi Belaxek o Helbi Belakim 11 Mako. 7 riboete cantul kolelo, ukinilo betian ichil 27 dak 81 habobe. Yashtai kohanil tio hebistun talamil tu presiono, diabetes. Hachpolokil, yaneyan kohanil tu riñono, bechent pulmono, yetulak o bechkutsu chamalo. 5 cacheticajak vale ho yetel tikul hok tuntisimin tekit yashkukul yetel akan keje jujuntul mak kimtelo tsok uchukik 3,564 mak kimik yola le coronavirus y chileboka kohano ya no 662 un tulo le hetz elianiko kalano tu shak altalo mantasto menus akihilo umulay toh olal Hebis okaliko 202 un tulo le kohano botiano jegelas hospitalobe kalano humpuli ulake tupatiko le cheshak al bashunu yes le betantiobo Ukinil tulak le mako tsaku kohanda lo botian ichilumpel winal tak 99 habobe uyesa hilole semáforo kuchikbe zekechak ankayanil Hebis okuyalo bishanil semáforo en tsabak aholbil le kanup 15 kino beyo humpelili kumpatalil yetele gutsabak aholbi tumenu halache lumil México Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.